Breaking news, drugs pen bahini pulis tari deng kacingna. Lason sipini tangkang cikloni paing koyani Borpatha police station kaparlo Bornir Jan National Highway 39 atobar pialong perada propai kebra chite mapor malong pen puthadi hum hon thememe dimapura nathu pen ke bang bom Itanagara nathu ke dam bom ihum bearing registration number ke AR02 8001 along pen home truck heroin kine panlong bangso heroin parum pen 67.58 grams doji pusi chinidun bangso naga checking ke pet ke japon lake section 2 20 battalion CRPF la pente Borpatha police station police staff la pente OC Borpatha la pente SDPO Bokazan kaching nang chet bahinia tumamen lake Biki Biswakarma ata ningkan thongke bahini asa buramen ke Budhiman Biswakarma la pen inur bangke Rina Biswas asa buramen ke Sunil Biswas normat kidwana soi asom sitame Borpatha police station chipare dengpon. Breaking news, drugs pen bahini police are deng kacing nang langsung si pini thangthang cikloni paing koyarni Borpatha police station kaparlo Bornir Jan National Highway 39 atobar pialong pen ata propai kebra chite mapor malom pen puthot hium hon thememe dimapura nathu pen ke bang bom Itanagara nathu ke dam bom Mahindra home truck heroin kine panlong bangso heroin parum pen 67.58 grams doi pusi chinidun bangso naga checking ke japon lake section 2 20 battalion CRPF la pente PS Borpatha police staff la pente OC Borpatha la pente SDPO Bokazan kacing nang cek bahini amen lake Biki Biswakarma taningkat thongka bahini asa buramen lake Budhiman Biswakarma la pente inur bangke Rina Biswas asa buramen lake Sunil Biswas ke doan asayam asom sita menon ke Borpatha police atom se chepare dengpon Rawagurapen berita pangda Polaris Lekhe News 24 Karbenglo